Yes, kanonye bifurize igitondo cyiza, igitondo cy'umugisha, kuri utwo mu masaha ya mu gitondo, igitondo cy'umugisha, kuri utwo mu masaha ya nimugoroba, igitondo cy'umugisha, kuri utwo mu masaha yo ku gicamunsi, biraza guterwa n'ukuntu ingengabihe yawe ihagaze. Hano mu Rwanda turi mu gitondo cyo ku itariki zigera kuri makumyabiri ku icumi z'ukwa gatandatu ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatanu. Birumvikana rero tuba tugarutse mu cyitwa makuru, tuba tugarutse mu cyitwa imiripuko. Mu gihugu cy'u Burundi ibintu bikomeje kuba ibindi bindi, ndetse ibintu bikomeje kuzamba. Icyitwa imiripuko yo ku rwego rwo hejuru rwose nyamuneka ikomeje kugenda yumvikana mu buryo navuga yuko budasanzwe, ikomeje kugenda ica ibintu. Ngira ngo yenda tugiye kuba tubyinjiramo tubiva imuzi n'imuzingo, uraza kumenya byinshi bigiye bitandukanye, tugende tubapudetinga gatanu kuri gatanu tubabwira uko situwasiyo ihagaze. Yes, twirukanse cyane rero, gahunda ntabwo ndi butinde, munyemerere rwose banyarwandakazi imbere, ariko di imbere yo kugira ngo twinjiye muri ibi bintu, reka tubanze dusuze abadukurikiye kuko ni amakuru agezweho kandi ni amakuru adasanzwe. Ubwo rero kuza kwinjiramo tudasuje abadukurikiye ni ikintu gikomeye cyane. Reka tubanze dusuze abantu badukurikira by'umwihariko bari mu bice bigiye bitandukanye, bari mu gihugu cy'u Rwanda, bari mu gihugu cy'u Burundi, bari mu gihugu cya Kongo. Mu gihugu cy'u Burundi ariko tubasanga muri Korine Munanira, tubasanga muri Korine Mujejuru, tubasanga muri Korine Murangara, tubasanga muri Korine Kinazi, tubasanga Bujumbura, Gitega, Bubanza ndetse n'ahandi hagiye hatandukanye. Ariko kandi tubasanga Zimbabwe, Zambia na South Africa muri Afurika, tubasanga United Kingdom, tubasanga mu Bubiligi ndetse no mu Bufaransa, tubasanga Canada, hose turabasanga gatanu kuri gatanu. Yes, twirukanse cyane no sindi butinde, murabizi ko nkubita mbangura rwose nyamuneka, ntabwo njya ntinda mu bintu byinshi. Reka duhite tugaruka gato ku kijyanye n'ibintu byakomeje kugenda bivugisha benshi hano mu gihugu cy'u Burundi. Amatora yaribwe ku rwego rwo hejuru, ndetse kwibwa kw'aya matora bimaze gutuma igihugu cy'u Burundi bishobora kugishyira ahantu habi, ndetse benshi bavuga bati uwitwa General Neva bishobora no kuza gutuma ahunga igihugu cy'u Burundi. Ibyo byose ni bimwe mu bintu bikomeze kugenda bivugwa. Ngira ngo tubaza kubyinjiramo mu buryo burambuye, ariko nyamuneka reka duhite tunabwira n'izi ngingo z'ingenzi n'ubundi tugiye kuba tugarukaho kugira ngo ibintu tuze kubyinjiramo gatanu kuri gatanu. Turaza gusimbukira mu gihugu cy'u Burundi by'umwihariko ahitwa muri Korine Munanira. Muri iri joro ryake abagera kuri batatu rwose basanzwe bishwe. Ese bishwe banande, bimeze bite? Hari amakuru ari kuvugwa. Turaza kugaruka by'umwihariko mu bice bigiye bitandukanye by'ahitwa muri Kibira, turebere hamwe iby'amakuru akomeje kugenda avuga, ndetse n'icyitwa inkuba rwose zikomeje gukubita ku manywa y'ihanga izuba riva. Abasirikari benshi bakaba bakomeje kwicana, abandi bagasubiramo, abandi bakicwa. Benshi bati ese barimo barapfa mu buhe buryo, barimo barazira iki? Byose ni bimwe. Nyamuneka byamaze kuba rwose bikangaranya abatari bake. Turaza yenda kubikomozaho tubyinjiremo. Turaza gusimbukira mu makuru agiye atandukanye arebana n'umutekano, politiki na diplomasi, tugende tubapudetinga. Muraza kunyemera tunyarukire rwose ahitwa muri ibi bice bya za ntuza bya za Bujumbura, turebere hamwe iby'amasasu akomeje kugenda avugwa mu mujyi, ariko ibi bikaba bikomeje kugenda bikorwa mu masaha y'ijoro. Hari operasiyo yakozwe rero ahitwa Bujumbura, ariko iyi operasiyo iza gupfuma. Turaza kubabwira impamvu yapfubye. Benshi bati ni Red Tabara ibi byose yamaze kuba rwose hanga mu gihugu cy'u Burundi. Abandi bati nyamuneka si Red Tabara, ahubwo igihugu cy'u Burundi ni igihugu gishobora kuza kwisanga ahantu habi cyane. Turaza kuba tubikomozaho tubyinjiramo tubiva imuzingo. Turaza kugaruka ku makuru menshi agiye atandukanye, tugende tubapudetinga gatanu kuri gatanu. Muraza kunyemerera dusimbukire muri byinshi cyane bigiye bitandukanye, tugende tubapudetinga gatanu kuri gatanu. Icyo usabwa weho nta kindi, nimba utari wakora subscribe, biraza kugusaba gukora subscribe kugira ngo ibintu tuze kubyinjiranamo mu buryo navuga yuko budasanzwe muri rusange. Twirukanse cyane rero sindi butinde, reka aya makuru yenda duhita tuyinjiramo. Gusa turaza gukomoza kuri byinshi cyane bigiye bitandukanye, ku makuru arebana n'umutekano, politiki na diplomasi. Muraza kunyemerera rwose dusimbukire muri byinshi cyane bigiye bitandukanye, tugende twapudetinga abantu
mu buryo mwese cyangwa ubundi. Ubwo rero rwose icyo usabwa, nimba utari wakora subscribe, uraza kuyikora kugira ngo ibi bintu tujye tubyinjiranamo neza mu buryo navuga yuko budasanzwe, mu buryo navuga yuko buremereye. Reka twinjiye muri ano makuru rero yacu by'umwihariko muri rusange, ariko duhere ku nkuru idasanzwe navuga rwose irebana n'umutekano, politiki na diplomasi. Ni inkuru yakomeje kugenda ivugwa ku bitangazamakuru bigiye bitandukanye, ariko nanjye ndavuga nti uko byagenda kose turaza kuyinjiramo. Ngira ngo maze iminsi mbabwira yuko igihugu cy'u Burundi ari igihugu gifite amatora, cyangwa se kirimo kirabamo amatora y'abadepite. Aya matora y'abadepite nyamara narababwiye ati yaribwe, ariko ubu tuvugana nyuma y'uko hakozwe icyitwa checking, ndetse n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bakongera kuvuga yuko ikijyanye n'aya matora bagomba kucyitaho ku rwego rwo hejuru kuruta ibindi byose. Amakuru namaze kwakira atari ivumbi nuko ubu tuvugana nyamuneka nuko ubu tuvugana rwose ibintu byamaze guhindura isura, nuko tuvugana ibintu byamaze kuba ibindi bindi, kuko rwose bisa nkaho igihugu cy'u Burundi noneho bya bindi nababwiraga, nyamuneka uwitwa General Neva yamaze guhunga igihugu. Impamvu uyu mugabo ngo ni General Neva yamaze guhunga igihugu ni ibijyanye n'amatora, by'umwihariko yabaga mu gihugu cy'u Burundi. Ngira ngo ndababwira ati amatora akomeje kugenda yibwa, kandi mu kwibwa abo witwa General Neva ashaka nibo barimo baragerageza kuba bakegukana aya matora. Ibi bintu narabivuze. Ibi bintu rero byaje gutuma uwitwa General Neva ibintu bimukomerana ndetse binamucanga. Impamvu mvuga ngo ibintu byamucanze, ibi bintu byaje gutuma nyamuneka uwitwa General Neva bimurangirana, noneho rwose bimurangirana, tubona noneho birangiye by'umwihariko uwitwa General Neva ahungira mu gihugu cya Tanzania. Ibi ariko birimo biraba, amakuru dufite atari ivumbi, ibi birimo biraba nuko ari bimwe mu bintu navuga yuko byamaze kuba rwose bititiza igihugu cy'u Burundi. Ubu tuvugana igihugu cy'u Burundi kikaba ari igihugu gishobora kuza guhura n'akaga gakomeye cyane, kubera ibi bintu by'amatora arimo aranyezwa. Amatora nababwiye arimo aribwa, aba barimo barayiba nabo bashobora gufasha uwitwa General Neva kwegukana umwanya w'umukuru w'igihugu mu mwaka w'2027. Ibi byose ni politiki, ni uburyo bwo kugira ngo babe bafite ahantu hashashe neza, ntawe uvuga uti ibi kuki byabayeho, ntawe uvuga uti ibi ntabwo tubikunze, bose bagenda mu murongo umwe nk'umukuru w'igihugu cy'u Burundi ashaka. Ubwo rero rwose nyuma y'uko bacekinze ndetse n'abanyapolitiki batavuga rumwe n'ubutegetsi, ibi bintu bakabyijandikamo bakavuga bati ntibiri bworohe, byaje gusiga nyamuneka bigenze gutyo, byaje gusiga rwose ibintu bihinduye isura, Ibi ni bimwe mu bintu rero navuga yuko rwose bikomeje kugenda biba agateranzamba ka nyina wa nzamba. Ni bimwe mu bintu navuga yuko bikomeje kugenda rwose biteza ikibazo, ambutiyaje turimo turagenda tubona, kuko niba ibi bintu bikomeje kubaho, iki cyonyine ni ikimenyetso kigaragaza yuko n'amatora ateganyijwe muri iki gihugu atagomba kongera kwibwa. Ubwo ngubwo ni ukuvuga ngo ibi bintu dushobora kuza kubona biseswa, nadashyiramo agatubutse ngo agire uko abigenza, ibintu dushobora kuza kubona biba ibindi bindi. Nuko uwatoye aba yaratoye, ariko ibintu dushobora kuza kubona biba ibindi bindi. Reka tuve kuri iki kintu tugaruke gato kuri deploying ikomeje kugenda iba mu mujyi wa Uvira. Yenda ibi ntabwo twabibabwiye mu mpfunyapfunyi. Mu mujyi wa Uvira ubu tuvugana ukomeje kuba Uvira koko, deployment zidasanzwe zikomeje guca ibintu. Izi deployment rero zikomeje guca ibintu, nakomeje guperereza mbaza amakuru, numva ni deployment rwose nyamuneka ngo zemere zo mu rwego rwo hejuru,
rwose numva ni deployment zikaze, numva ni deployment zikaze. Impamvu y'ibi byose irahari, ni ukuvuga ngo impamvu birimo birakorwa ni mu buryo bwo kugira ngo uwitwa General Neva aze kubona buryo ki atsinze igice ahanganye nacyo, ubwo ni za salama. Ese ibi bintu biraza kumuhira? Arimo arakora deployment kugezaho abasirikare byibura bagera kuri batayo uko bwije n'uko bukeye bakomeje kugenda bisuka hano ku butaka bwa RDC. Ibyo byose wabishyira ku munzani ugasanga ni ibintu bikaze, ni ibintu bikomeye. Urumva yuko rwose nyamuneka aje ibintu navuga yuko rwose bishobora kuza gukomeza guteza ikibazo gikomeye cyane. Ni ukuvuga ngo ubu tuvugana Umurundi nubwo amaze igihe atakariza akavagari k'abasirikare, arabatakaje pe, arabatakaje. Ni benshi bamaze iminsi bitaba Imana, ni benshi bamaze iminsi twumva ngo bacishe, ni benshi. Ubu tuvugana nubwo amaze igihe kinini atakariza abasirikare, amakuru amaze kwakira atayivumbi, nuko ubu tuvugana nyamuneka, nuko uwitwa Sebarundi ibintu byamaze kugira gute kumucanga, kuko amaze iminsi atakariza abasirikare ndetse n'amapeta akomakomeye mu gisirikare, abakoloneli, abakapiteni, mbega amaze iminsi atakariza abasirikare benshi. Ubu rero rwose uko byagenda kose, nyamuneka sinzi nimba uyu mugabo ari bukomeze kwisheta, sinzi, kuko ibi nabibara nko kwisheta. Bayida, ibi nabibara nko kwisheta. Tuve kuri iyi nkuru twikomereze. Nababwiye nti ni ku mutekano, politiki na diplomasi. Amakuru yo arahari 5 kuri 5. Reka twikomereze tugaruke gato ku kijyanye n'ibi bikorwa namaze kubona, by'umwihariko bikomeje kugenda bikorwa mu mujyi wa Bujumbura. Ariko ndavuga ibikorwa by'umutekano muke. Umutekano muke mu mujyi wa Bujumbura ukomeje kwiyongera uko bwije n'uko bukeye. Ni umujyi wa Bujumbura buri kwira utekanye, bikagera ku isaha y'isambiri utekanye, ariko nyuma y'isaha y'isambiri gukomezaho gato ugasanga umujyi nyamuneka abaturage bafite ubwoba bavuga bati uyu mujyi nyamara ushobora kuza kubamo ibitero. Ugasanga bafite ubwoba bwinshi bavuga ati uyu mujyi ushobora kuza kubamo rwose nyamuneka ibindi. Ubwo rero rwose ibi nabyo ugasanga ni bimwe mu bintu bishobora kuza guteza ikibazo gikomeye cyane. Ni ukuvuga ngo rero muri ijoro ryakeye harayumvikanye amasasu, ariko amasasu atagize icyo abangamira. Ibyo nabyo yenda twabivuga, gusa kugeza amagingo aya masasu ari kumvikana mu mujyi wa Bujumbura, ntibari kumenya ese aya masasu ubundi arimo araturuka he, ibyayo bimeze biti, ntabwo bari kubimenya. Urumva yuko nyamuneka ibyo byose ari bimwe mu bintu navuga yuko bikomeje kugenda biteza ikibazo. Amasasu rwose ni menshi akomeje kugenda agira yumvikana. Reka tuve kuri ino nkuru, by'umwihariko tunagaruke no ku yandi makuru, kuko amakuru ni menshi arebana n'umutekano, politiki na diplomasi. Tugaruke gato hano za Gitega
Gitega nayo ubu tuvugana ubwoba ni bwose ku batuyeyo, impamvu ni uko ari umujyi urimo abayobozi benshi kandi batumvikana. Umuvandimwe niwe wabivugaga ku munsi w'ejo avuga ati politike y'igihugu cy'u Burundi yamaze kuzama, ni politike yamaze kuba ikindi kintu. Ibyo byose biri mu biri gutuma igihugu cy'u Burundi kigenda kijya hasi uko bwije n'uko bukeye. Reka turabashimire dusoreze aha, turaza gukomeza mu kanya. Ni Moses wanyu nk'ibisanzwe, amakuru turaza kugumya tuyabahe ntimuze gucikwa.